Lungleiin Municipal Council hotute chuan thuthar lakhawm tute kawmin Lungleiin na don tur ULB Grant Cheng Vbc lapse chhan an sawi fiah State Sorkar in Nasataka Ministry of Finance anor chung in IMC chauh anor chhuah sak theinin LMC Chairman Pu Lalzuithanga chuan asoi Mizoram Sorkar le Lalhmingthanga Sanate kai chuai HPC D te chuan April ni sompali tholeni khan Vengpui Community Hall Sakawrdai-ah inrem na thuthung an ziaka heti hian Mizoramah Hnam bil helpol anom tolo nia siat ani National Highway sian na tho dan du khoplau na awangin NGO Co-Ordination Committee Zobawk chuan April ni somparuk ni nga ni zingdar ru ka changkhan tiamchin omlavin total ben hwai kota district thunei tu ten ruah man nan siam pui nuwa hemini vek zandaria lemnit somlia ben ti top ani Lungleiin tuilak na pipeline phum na tho ani dona wangin pupui ATL road ta April ni sompakwa pathian ni tlaidar nga le atu pho chan ni zingdar nga inkara kongkhar ani don Pui pachaw kania tunkar chunga chanchin langsar zual te hilongai thlang Lungleiin Municipal Council hotute chuan April ni sompasari zirtop ni khan thuthar lakhawm tute an koma Lungleiin adon tur ULB Grant Cheng Vbc sompariat lapse chhan soi fein LMC Chairman Pu Lalzuithanga chuan State Sorkar in Nasataka Ministry of Finance anor chung in IMC chauh anor chhuah sak theini in asoi LMC Chairman Pu Lalzuithanga chuan ULB Grant mutura Municipal tinten ti hlotlin tur le zom nge tur operational guidelines 15th Finance Commission in adwan dan chungchang te soi fein Lungleiin Municipal Council in ULB Grant kumsang ni somni pathuma changa somni palia first installment cheng noi zathum som pasari point pali pangale second installment cheng noi zathum som pasari point pasari pahni adon thua soya ULB Grant mutur chuan State Sorkar notifications angin property tax chu khon nge tur ani thu asoi LMC Chairman chuan LMC chu ding tir ani awangin kumsang ni somni pahni achanga somni pathum baka kumsang ni somni pathum achanga somni palia property tax khon tura ngai po 15 Finance Commission lama deal ani angin khonlo phalsak ani thu asoya property tax khon turin me ni kwa sang ni somni pali achanga assessment ti ngal ani thu soin property tax chu LMC le mi puite tan thil thar ani awangle ti mai engemaw zata wangin local council tenen an soi ho nuwa reassessment ti turang ngen na ana sata wangin ti swale ti mai te chu reassessment ti chatle ani thu asoya hi July sang ni somni panga achanga August ti filni in September sang ni somni panga a property tax chu khonchan ani thu asoi Pu Lalzuithanga chuan property tax khontura assessment ti fel ani nuwa voi engemaw zat local council tenen en haule ani baka vengmalte tia en non haule vek ani thu soin pimkhur taka mala in voi engemaw zat in road khom na neya taka malak ani chungin kumsang ni somni pali achanga somni panga chu ahuna khonman ani don lauti alanta ka wangin kumsang ni somni pali achanga somni panga property tax khondil na chu ni somni pali merge sang ni somni panga a neifel ani thua soya State Sorkar in Nasataka Department of Expenditure Ministry of Finance anor chung in LMC ULB Fund sang ni somni pali achanga somni panga le sang ni somni panga achanga somni paruk chu ahuna khonman ani lo thua soya hetiang ani awang hian non-million plus cities Mizoramin ane zinga Aizawl Municipal Corporation chauh chu State Sorkar in anor chhuah sak theini in asoi Thuthar lakhawm tute an komna hian LMC Chairman Pu Lalzuithanga hi Executive Councillor Puzorin sanga marle Pulalman sanga CEO LMC 10 an choi omani Mizoram Sorkar le Lalhmingthanga Sanate kai shwai HPC D te chuan April ni sompali thole ni khan Vengpui Community Hall Sakawrdai-ah inrem na thuthungan ziak Mizoram Sorkar le Mar People's Convention Democratic te inrem na thuthunga hian Mizoram Sorkar IO in Pu David Lalthan Tluanga Secretary Home Department chuan mingaziaka HPC D IO in an President Pu Lalhmingthanga Sanate chuan mingziakin Pulalmuan Puya Punte MLA Advisor to Chief Minister le Puroding Liana Chong Thu DIG Northern Range 10 Hunan Manpui ani Pulalmuan Puya Punte MLA Advisor to Chief Minister ni bok chuan thucha soin mason na an mutur anga an ngai an mutok lo awanga helna chulo chuak chin ani thua soya inrem na chuan mason na na tho akeng tel ti soin a hlotlin na tuan tling an mu nge ya be sei thua soya HPC le HPC D tenen inrem na zia ani khan Aizawl khopuya mitlem te shat puin kanzia ka tunchuma Sakawrdai-ah mi pui shat pui le mu puin inrem na anzia chu hlom omati thu soin
nambil helpol Mizoramah anom to lo ni asiat ani chu alom tak zet ti asoibok HPC D President Pu Lalhmingthanga Sanate pawhin kumsom thum pathum chung aral muti soin inrem na thleng tur chuan thil tam tak an chan thu asoya Chief Minister Pu Lalduamah Home Minister Pu Sabdanga Advisor to Chief Minister Pu Lalmuanpuya punte baka Home Department official te chunga lom thu soin inrem na chu andu thu sam ang tak ani lo chungin lungoi ton theina tur thil ani chu lomomati thu asoya martlang dung mason na tur Mizoram Sorkarin angai sakdon ani ti rin nanen nunphung pa ngai zom tura ron chuak anni thu soin anni lampoin inrem na thutlung ti hlo tling tura thei to pan chhuah don thu a soibok Mizoram Sorkar chuan Mizoram chungaral thwam keng chibil helpol la om chhun nia siat HPC D te kumsang ni somhi pali kumlai hola changin ador chana September ni somhi kumsak ni somhi pali khan silchar Mizoram House in biak na masaber nei ani a March ni somthum sang ni somhi paruka Advisor to Chief Minister Pu Lalmuanpuya punte pisa in biak na dung ber nei ni in engkim achul tur ang soi haw ani hnuwa le kumsak ni somhi paruk khan Home Minister hawa official poimo kalkhom ten uluk taka an clear haw hnuwa Ruangman lockdown chuan Lalhmingthanga Sanate kai shwai Mar People's Convention Democratic mi le sa somli pathum te tan Mizoram Sorkar chuan April ni somthum sang ni somhi paruk ninga ni hian CTI se songa silai tunin khom laying of arms ceremony abuat sai don ani National Highway sial chung changa an hmalak na in omzia nei lo awangin NGO Co-Ordination Committee Zobawk chuan April ni som paruk ni nga ni jing daru ka CHANCHIN THAR omlavin total ben an hwai hota Vengpui ten an thlop chain Lungleiin district thunei tu ten ruahman na thar an siam hnuwa hemini vek zandariat le minute somlia ben hi ti top ani Zobawk huam chunga National Highway konglei chung changa hian Joint YMA Zobawk chuan company in an intiamang nge na an tholo chuan Zobawk khopum puya tlom ngai pol shang NGO Co-Ordination Committee bul tumin an thiamang anga malak ani to don thu an lo soi to a Joint YMA Zobawk President Pusi Van Lalmoya chuan total ben chu Zobawk mi puite baka khwaljin veiwak ten kumnga chungzet an lo tor to na in ahmong chhuah ani thu kan palai chilin company lampo voi tam tak dor to ma se omzia nei chin lo thu a soi NGO Co-Ordination Committee Zobawk in total ben an hwai hothi mi puiten an thlop chain dor zirna in le Sorkar pisa in hong om lava in chen khata lung oilo na lan tirnan pondum zarni in ben hwai hotlai hian company lam chuan na tho tumin khole man ro chen khat Zobawk veng chunga tirlu an tuma he hi du lavin duty te chuan an lo danga boruak du om lo thenga om lo thung NGO Co-Ordination Committee Zobawk in total ben a hwai hot chung changa hian Lungleiin borsap chuan April ni som paruk vek hian NHIDCL hotute le YMS sub headquarters Lungleiin shwai tu te chut khom puin an thil phut chung changa soipuya Zobawk veng chunga National Highway kongsial na chu Lungleiin SDC in thut chil to se ti relin ruahman na shang tian siama heng DC hawa thurel te hi NGO Co-Ordination Committee Zobawk shwai tu te chat tir le ni in kong shanga in biak na le soi haw na nei ani tuin April ni som paruk sang ni som ni paruk zandariat le minute somlia total ben hi suit ani heti lai hian NHIDCL hotute le YMS sub headquarters Lungleiin shwai tu te achut kompui to angin Lungleiin borsap chuan Zobawk khochunga National Highway konglai zaule siam chat na tho meka naman mo thak zual rahman te ahun taka tho ani theinan le luang tak le chatak na thok tu ten na an tho theinan executive magistrate duty tur arwata April ni som pasari sang ni som ni paruk zirtop nia Pu Lalhmingthanga SDC le April ni som ni le ni som ni pakhata Pu Benjamin Lalrin oma SDC te chu duty tur arwatin duty tur arwat te hian chatak na tho ani theinan achulanga ahuna chutchilin an vildon ani Pukpui khochung bazar schedule peng chuam laya Lungleiin tuilak na pipeline phum na tho ani dona wangin April ni som pakwa pathian ni tlai dar nga le atuk tho chan ni jing dar nga inkar kongkhar ani don hemi chung changa shatirna ati chhuah Lungleiin additional SP pisara lalrin kimi chuan PhD department Lungleiin upgradation of greater water supply scheme na SASCI noya an thokmek ti soin tundin huna pukpui khochunga pipeline in ATL road aron cross na tur bazar schedule peng chuam lai chu
tho mabak ani thu asoya hetiang ani awang hian chakzo kan na tho ani theinan April ni som pakwa pathian ni tlaidar nga achanga atuk April ni som ni tho chan ni jingdar nga inkara helai hmuna hian englir theima kaltlang phal ani lo thu asoi Lungleiin District Task Force on Immunization chu April ni som pasari zirtop ni khan Lungleiin DC Conference Hall an thu khoma kumsang ni som ni panga chungin Mizoramah sentut veinem he mi som nga le rubella veinem he som pakhadanom thu reporta tarlan ani Lungleiin District Task Force on Immunization thut khom hi an chairman Lungleiin District Board sa pinaf nitman chuan akai shwaya Lungleiin District ta kumsang ni som ni panga som ni paruk chunga no pangle rai puar te hna vaccine pek dan din mun clear how ni in shidan na pek chhun zom dan turle chenom ram Bangladesh sentu chileng mekin Mizoram alo thlen lo na tur malak dan tur shang an soi how chut khoma hian World Health Organization WHO noya Surveillance Medical Officer Dr. Lalhmingthanga chuan chenom ram Bangladesh sentu chileng mek chungchang le Mizoramah he chileng hi adar lo na tur malak na tur poimo shang te PowerPoint presentation mangin atar langa sentu chileng laka himnan sorkarin measles rubella vaccine apek chin chu taka lak apoimo thute sentut kairin hel dam lo te chu rang takain entira endikle thi thaingun apoimo thute shisel na lama thok tu te department shang le tlom ngai pol te chu shileng thi thaina le shidan na pek chungchanga taka tho ho apoimo thu asoi chut khoma tarlan ani danin kumsang ni som ni panga chungin Mizoramah sentut veinem he som nga le rubella veinem he som pakhat omin Lungleiin District ta sentut ve panga le rubella ve pathum an oma Lungleiin District atangin kumsang ni som ni pali khan sentut ve rin hel endik tura sample thon som ni pani atangin som pakhat chu sentut veinem he ani a kumsang ni som ni panga a sample thon som ni pali atangin nem he panga le kumsang ni som ni paruka sample thon som ni pathuma changin nem he pani Nathial District ve anom bok Lungleiin District Congress President Pu Lalzuithanga chuan kumsang ni som ni pariat in thlan pui lawm tura Congress Party in Sorkar na changle don ni in asoya opposition a kum sari chuang an om to chunga shanga an party shwai tu terin om takanom tlat chu fak omati thu asoi LDCC President Pu Lalzuithanga hian April ni som pasari zirtop ni khan buar puitlang dunga khoshang te atloa an party shwai tu tenen in kawmin LDCC President Puma thara chuan opposition a kumsari chuang an om to chunga khoshanga an party shwai tu terin om taka nom tlat chu fakomati thule rin om taka om zel tur adu thu asoi Puma thara chuan sorkar mek chu kudo sorkar nge sumdong sorkar an ni ti in Kanpuk velawang antia anpuk renga an soilaw ang hlirin an oma petrol le diesel man baka chian tipunga mipui thok khomin rorelan tuma mipuin sorkar an kaizo ka wangin zoram mipuiten an hnol mek nia soin Congress Party a bok be seina an nei chan ni in asoya kumsang ni som ni pariat in thlanpui lawm tura pathian le mipuite zara Congress Party chuan sorkar na changle ngei don ni in asoi bok LDCC President chuan khoshanga Congress Party shwai tu te khotlang le kaushana ni na poimo tak chelte an ni chu chuan omati thu asoya an party shwai tu du om tak har sat na engemo awanga party danga kalta te po an lo kirle nge ya be sei thu soin mani thutiam ti hlo tling chin Congress Party chuan Sorkar le huna NLUP chami asem le dona mi harsa chung tin thleng phak ma son na chu Congress Party inangai poimo berani thu asoi MNF Sub Headquarters Lungleiin GS Vigilance Department Lungleiin chuan ZPM chu a phowa kan rala takna an nei lo nia soin MNF chuan State University le LMC te an soi hnom lo ni in a soi bok April ni som pathuma MNF Sub Headquarters Lungleiin chungin khoma Lungleiin chuan thu soin ZPM chuan lan chechungin an chawni na soya an chawna Brigade Field and dik chungchanga ZPM chhalain MNF chalai an chaw masa a ahun ruat turin MNF chalai lam anti awangin MNF chuan April ni som pathum jingdar sari an ruat thu soin ZPM 10 tlaidar ni se tin rot na siam le ma se MNYF President chu hun rahman duan sa nei ani awangin ahun ruat masa arot non le ni in asoya April ni som pathum jingdar saria MNYF chalai chanem tak an pung khom lain ZPM lam chu engma soilo le MNYF President ma chhon ngam lovin an lang talo ni in asoya Heyan ZPM in thupwar poleng baka atak rama engma an ngam lauti alan tir ni in asoi
putlana chuan leitlang puitana chatura chuan MNF chu thei to pa an chan don thu asoya ma chhon ngai po hwai takin dikna highland ani theinan an ma chhon zel don thu soin MNF in State University le LMC an soi hnom lava Lungleiin an chan tur dik tak changsela aum dan tur dik takin omse puitling nge se an ti jok ni a soin tumi tur chuan thei top chhuah chunga an kal zel don thu asoi Lungleiin chuan IMC in thlan lo om tura MNF boruak akang zel ni na soya tun din huna mipa ngai ten ngai dan an siam fel to a ZPM kalphung thar tura an lo be se chu kalphung hlui an ti ai pu a chiat jok awang le ake abai na sat em awangin MNF chuan Sorkar na an lak nge arin omni in an soibok LMC Vice Chairman Pu Lalzuithanga chuan Lungleiin mi puiten property tax an pe thahle nia soin lomo mati thu asoya toshan sumwon tlukin changkai takin veng chung tan an manlet le thu asoi April ni som pathum thochania ZPM Southern Headquarters Lungleiin chung in khomna thu soin Pu Lalzuithanga chuan ZPM Sorkar nuwa corruption soitur awang hle ni in asoya Chief Minister achanga MLA te thlengin erua pu soitur an la omlo ni asoin khovel ram shanga khovel ram hason lo him lo le ralmong lo te chu corruption tamna ram ani thu asoya Mizoram corruption tamna ram ni chin kha tuna chuan corruption omlo na ber ram alo ni ta ni asoin tunma chuan minister te an lo kala department an to in mishing le sung le pai a hek chin ba ka na chul kalsana buai pui ngai chin ni na soya he hi tuna chuan a om to lo ni in asoibok pum te chuan mi pui te mak that lo na shila tilo tura soitu te chuan an Sorkar hun laia an duan sa vek ani to thu an soile si ni in asoya party pakhatin tun hnaya ZPM healthcare chu health scam anga alo soi thu le makati thu soin Mizoram mi puin max an thamwan pui em laia khang thil an soi tamai chu poyati thu asoya Sorkar poisa le mi pui poisa lo ei ruwa lo hausato te chuan max sian ma mol ve lova damdoi in chaber bera max tel lo hian anin enkol theini in asoi ZPM Southern Headquarters Lungleiin chung in khom le political session hun hi Puwan Lalliana Secretary ZPM Southern Headquarters Lungleiin chuan kai shuain Lungleiin South Bial tu MLA Pu Lalzuithanga papuya chuan ZPM a mithar somruk pariat lumlu na hun amang bok ani Lungleiin District Horticulture Officer Pulal Chaki Mahavin Horticulture thok tu te chuan April ni som pasari zirtop ni khan thleng angram si phir zawa Puwan Lalhmingthanga sai lo hwanan tloa Horticulture Department atanga thlai chi adon hmanga ahmalak na te amunan enpui Puwan Lalhmingthanga sai lo hian tin ruk muna furzi khlum chingin quintal somhni pali aseng to a kilograma cheng somhni zela shalin quintal zahni somnga vel thar ain beiseya tomato variety arka samrat chin ni huna chingbokin thathar lama sengchan ain beiseya zorin bin chin khatmun negin badam chin khatmuna aching boka badam hi bek khata kg somli zelin ipsom panga tharin kg a cheng za hisapin ashala vaimim chihi sweet corn le korean vaimim chin ni hun ve siam bokin sweet corn hi sengto ipsom riat panga le la senglo ipsom ruk borvel korean vaimim sengto ipsom pakwa le senglo ipsom li borvel anei boka vaimim ip khata kom som kwa zel omin kom sari cheng za in an shal chin Puwan Lalhmingthanga sai lo hi Horticulture Department le Agriculture Department chuan thlai chi ba ka le tha le damdoi te pe in wan enkol na hman ruwa le tuilak na hman ruwa che shang an ngai to pui chin thai chin le enkol chungchanga te thar chhuah le de ral na konga te achul angin an kai shwai chin ani Lungleiin Municipal Council hotute chuan thuthar lakhawm tute kawmin Lungleiin na don tur ULB Grant Cheng Vbc lapse chhan an soi fiah State Sorkar in Taka Ministry of Finance anor chungpo in IMC chauh anor chhuah sak theinin LMC Chairman Pu Lalzuithanga chuan asoi Mizoram Sorkar le Lalhmingthanga Sanate kai shuai HPC D te chuan April ni som pali tholeni khan Vengpui Community Hall Sakawrdai-ah Inrinni na thuthung an ziaka heti hian Mizoramah Hnam bil helpol anom polo nia shiat ani National Highway sian na tho dan du khoplo na awangin NGO Co-Ordination Committee Zobawk chuan April ni som paruk ni nga ni zingdar ruka changkhan tiamchin omlavin total ben huai kota district thunei tu ten wa mannan siam pui nuwa hemini vek zandaria lemnit somlia ben ti to ani khati zong khatun kar chunga chanchin langsar zual kan puan thei te chu ani